Kaixo Maria, egunon. Gaur betetzen dira 3 urte, udal eta foru hauteskundeak gertatu zirenetik, beraz 3 urte daramatzagu legealdi honetan, eta deitu nauzu hemen egoteko, horretaz mintzatzeko, hain zuzen ere Arenalean. Zergatik aukeratu duzu toki hau, ze esan nahi dauka toki honek zuretzat? Bueno, polita iruditu zait egotea, ez, itsasadarraren parean, izan dalako bete Bilboko ardatza, eta itsasadar honek ikusi ditu Bilbok bizitako aldaketa guztiak. Gainera esango nuke bilbotarrentzat eta behintzat niretzat badoala leku berezia. Gainera beti bizi izan naiz hemendik gertu, eta orain han zure atzean udaletxea dagoela, nire leihoak justo itsasadarrera ematen dut, beraz egunero ikusten dut. Eta, bueno, bada ere, ez, 3 urte hauetan gertatu den guztiaren, ez, aldaketa eman diren guzti horietaz hausnartzeko toki egokia, eta baita ere, berritarren, ez, bilbotarren kezkak ezagutzeko une berezia. Eta galdetu nahi nizun, hitz egiten dugu 3 urte honen inguruan, zer pentsatu duzu aldatu dela 3 urte hauetan Bizkaian, eta zein da egungo egoera herrialdean? Pues aldatu igual gauza gehiegirik ez, da hori izango zen nire ustez azken urtetako titularra ez. Bizkaia dago stand-by termino politikoetan. Gure herrialden nire ustez dago sekulako potentzialidadea, Bizkaia jarraitzen du izaten munduko tokirik onenetariko bat, bizitzeko, lan egiteko, egoteko, baina ez dago lidergo argirik eta mundua abiadura handian aldatzen den bitartean Bizkaian uste dut inertzian murgilduta jarraitzen dugula. Proiektu handiak erortzen dira, edo zaharkituta geratzen dira indarrean sartu baino lehenago, edo lehenaldiko filosofia batetik abiatzen dira. Beraz uste dut, Bizkaia daukan potentziala baliatzeko, behar dugula lidergo argi bat eta herrialdea lerrokatzea etorkizunean dauzkagun erronka handiekin. Eta zuk ere, 3 urte hauek, maila personalean, seguru egon direla beteta emozio pilo batekin, ez? Zeintzu izan dira urte hauetan zure momenturik holan unkigarrienak edo emozionanteak plano personalean, gehien markatu zaituztenak? Zaila dela erabakitzea, ze zinegotzia izateak aukera asko ematen dizu, ez? Hiria benetan barrutik bizitzeko. Eta buruan etortzen zait, esaterako zelako une unkigarria izan den Euskararen alde korrikaren lekukoa eramatea, edo zein ahaztezina izan den Atletik edo Bilbo Basket txapeldunen garaipenak ospatzea. Baina esango nuke behar bada egiten ditugun auzo birak egoten garela auzokidekin, elkarteekin, eta ezagutu ahal izatea barrutik, ez, gure auzo ezberdinak, esango nuke niretzat izan dela hori unerik unkigarriena. Eta aitortu behar dut hemen gaudela aste nagusian noski. Eta emozioekin jarraituz, une barregarriak ere seguru izan direla. Aipatuko didazu baten bat? Asko, eta egia da, gure lana oso serioa den arren, baina momentu honez beteta dago eta anedota pilo bat, eta gauza libertigarriak ere gertatzen dira, ez? Eta zuk aipatzen ari zinenean momentu unkigarrienak ere, konturatu naiz asko zurekin partekatu nituela, eta nik kontatukoan ere zurekin partekatu nuen. Zer duela aste batzuk, joan ginen Deustuko Itsas Museora, edo Bilboko Itsas Museora, eta Mari itsasontziari harrera egiteko. Bazetozen bueltan egindako beraien lana, erreskatea eta errefuxiatua laguntzetik, eta merezi duten harrera emotera joan ginen, baina sekulako ekaitza erori zen, sekulakoa. Izan zen bapatekoa eta amaitu genuen guztiz guztita goiti bera, baina plisti-plasta eta ibiltzean ere txof egiten genuen. Eta gainera gero tokatzen zitzaigun Bilbao Basketen finalera jutea elkarrekin, ez? Eta joan ginen biok, uste genuen lurra guztita pasatzen ginen tokitik, ez? Hala eta guztiz gero partidua oso beroa izan zenez, hor lehortu ginen pizka bat, kamiseta bat eman ziguten, eta lortu genuen, pizkat hobeto egotea, ez? Baina izan zen, harrigarria momentu hori dutxan geundela ematen ziren da, ez? Eta, gauza politikotara bueltatuz, saiatzen ari gara EH Bildutik, baina baita ere, beste sektore sozial askotatik, Bilbo berri bat, Bilbo ezberdin bat eraikitzea, ez? Eta zure ustez zeintzu izango ziren Bilbo berri modernoago, azkeago horren ezaugarriak?
Nik esango nuke gero eta argiagoa dela EAJ eta PSren hiri eredua agortua dagoela eta aldaketa bat behar dela. Ez hori herritarrek argi ikusten dute aldaketa garaia dela. Eta EH Bildutik lanean arituko gara etxebizitza eskubidearen defentsan, kalitatezko enplegua izatea tokiko ekonomia sustatuz, behar ditugu ere, auzoen arteko desoreka hoiekin aurre egin. Azkenean behar dugu Bilbo ezkertiar bat, feminista bat, euskalduna, horren alde lan egitea, eta niretzat oso garrantzitsua dena hori guztiak egin behar dugu herritarrekin. Eta egin behar dugu herritarrekin eta Bilbok daukan altxor handiena dela niretzat dela daitugun hainbat herritar elkarteekin. Bueno, y por ello, concluyendo, Iker, yo creo que la gente te conoce por tu perfil institucional, pero querría saber cuál es la diferencia entre ese perfil institucional y el Iker de Baracaldo que está con sus amigos y con su familia. Pues la verdad es que el trabajo político, que tiene una exposición pública, a veces puede llevar a la gente a pensar pues, que somos personajes, ¿no? Que salimos en la tele o en el periódico, pero en el fondo yo creo que somos gente muy normal, por lo menos en mi caso, absolutamente normal. No voy a decir que tengo costumbres vulgares o muy corrientes, lo que hace todo el mundo, estar con la familia. Yo soy de Baracaldo, he hecho una apuesta por seguir viviendo en Baracaldo, me gusta Ezkerraldea, me gusta Baracaldo. Soy urbanita también, aunque me gusta la naturaleza, pero las comodidades que te da la ciudad. Y para mí la felicidad es la normalidad más absoluta, ¿no? Estar con la familia, hacer cosas corrientes, estar con los amigos, estar en el barrio, estar en las fiestas. Lo único a veces me gusta andar en moto, soy motero, recorro Vizcaya y a veces es un momento también de introspección porque puedes ir pensando en tus cosas y a veces también voy pueblo a pueblo pensando, trabajando un poquitín, ¿no? Mirando desde una perspectiva política, si hay obras, qué carteles hay, si el pueblo está bien cuidado, quién gobierna, quién no gobierna, pero en general lo que me gusta es un poco lo contrario del barullo, ¿no? Es la paz, la tranquilidad, la familia y los amigos. Bueno, María, y para acabar otra reflexión a nivel personal, ¿no? Estos 3 años han sido muy intensos, supongo que te habrán influido, ¿no? Te habrán cambiado, habrán tenido un impacto en tu vida, ¿no? ¿Cuáles han sido las mayores transformaciones que has vivido a nivel personal en estos 3 años de portavocía en el Ayuntamiento de Bilbo? Pues sí que ha sido un cambio importante, la verdad, y Iker, tú ya sabes bien, ¿no? Que este trabajo institucional al final te pone la vida un poco patas arriba y hay que hacer malabares, ¿no? Para tratar de combinar nuestra labor también con la vida personal. Pero yo creo que lo más significativo ha sido pues, tener un conocimiento mucho mayor de Bilbao en todos los aspectos, ¿no? Porque Bilbao es una ciudad muy plural, muy rica, y tener ese conocimiento y esa capacidad de compartir opiniones y de conocer las necesidades de personas muy diversas, ¿no? Con características muy diversas y con realidades muy diversas, pues ha sido fundamental en lo personal y también para enfocar nuestro trabajo, ¿no? Para dirigir nuestro trabajo. Y por lo tanto, pues yo diría que aunque es un trabajo exigente, merece la pena y sobre todo diría que es un honor representar a bilbaínas y bilbaínos. Muy bien, claro que sí.